هنكمل المشوار ثوار أحرار، هنكمل المشوار ثوار أحرار. ارحل ارحل ارحل، هو مبارك ولا ايه؟ هو مبارك ولا ايه؟ ارحل 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 ايه؟ يرحل 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 ايه؟ هو لوحده ولا ايه؟ هو لوحده ولا ايه؟ ارحل 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 ايه؟ يرحل 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 ايه؟ هو مبارك ولا ايه؟ هو مبارك ولا ايه؟ ارحل 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 ايه؟ يرحل 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 ايه؟ هو الثاني ولا ايه؟ هو لوحده ولا ايه؟ علوا 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 الصوت، اما النصر واما الموت. علوا 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 الصوت، اما النصر واما الموت. احنا معك يا مرسي، احنا معاك يا مرسي، زي ما تنسي تنسي. احنا معاك يا مرسي، زي ما تنسي تنسي. احنا معاك يا مرسي، زي ما تنسي تنسي. ما تهداش ما تهداش، الحرية مش ببلاش. ما تهداش ما تهداش، الحرية مش ببلاش. يا مرسي، سمو الرئيس، الشعب يحيي 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 سمو الرئيس. يلا بتسأل احنا مين؟ سي 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 سي، أضخم منه دوست عليه. سي 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 سي، أضخم منه دوست عليه. ابن سور السجن وعلم، بكرة الثورة تقوم تخلي. يفتح كلمة بالمباحث، كل الشعب في المحاسن. يا سوزان يا سوزان يا سوزان يا سوزان، اشتريت الصوت بكام؟ اشتريت الصوت بكام؟ يا سوزان صوت عليه، يا سوزان صوت عليه. أنا ديمه من رجليه. يا سعودية يا سعودية يا سعودية يا سعودية، جايلك عجل من المنوفية، جايلك عجل من المنوفية. يا سعودية يا سعودية يا سعودية يا سعودية، جايلك عجل ويا جايلك عجل ويا يا يا سعودية يا سعودية. مصر رئيسنا معاه شرعية. يا أهلينا انضموا لينا، يا أهلينا يا أهلينا. الداخلية بتعادينا، كل يوم طالعين علينا. خدوا واحد خدوا 100، خدوا واحد خدوا 100. مش هتنسونا القضية، القضية هي القضية. مصر رئيسنا معاه شرعية، هو السيسي ده يطلع ايه؟ أضخم منه ودوست عليه. يا سيسي ويا عميد، يا سيسي يا عمير، خد لك شقة في إسرائيل، خد لك شقة في إسرائيل. ابني سور السجن وعمي، ابن سور السجن وعلي. أمن الدولة كلاب الدولة، أمن الدولة كلاب الدولة. فين الأمن وفين الدولة؟ فين الأمن وفين الدولة؟ لفة لفة في الأراضي، لفة لفة في الأواضي. أمن الدولة واطي واطي، أمن الدولة واطي واطي. أمن الدولة كلاب الدولة، أمن الدولة كلاب الدولة. طلع الدولة في أكل الدولة، طلع الدولة بتاعت الدولة. يا مبارك يا جبل، يا مبارك يا جبل، يا سيسي يا جبل، يا سيسي يا جبل. الشعب المصري لا يهان، الشعب المصري لا يهان. يا سيسي وغادر غالب، يا سيسي وغادر غالب. شعبنا سوف يناضل، شعبنا سوف يناضل. يا سيسي ويجري يجري، يا سيسي ويجري. ولسه 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 ولسه. رايح يعمل per appoggiare il presidente di posto Morsi in Egitto, che è stato eletto con elezioni democratiche, che il popolo egiziano
ha potuto per la prima volta nella sua vita di poter eleggere un presidente con le elezioni democratiche, ma i militari che non perdono la coda sempre fanno il colpo di Stato. Nel 3 luglio l'esercito egiziano guidato da Sisi ha fatto un colpo di Stato sulla democrazia egiziana, la democrazia che tutto il mondo era testimone che è una democrazia con elezioni democratiche e ha visto Morsi. Oggi i militari tornano per fare la dittatura, tornano a Mubarak che è stato per 30 anni come dittatore in Egitto, ma il popolo egiziano che ha fatto la rivoluzione nella piazza di Tahrir anche oggi rifiuta i militari. È uscito ieri più di 30 milioni di egiziani di dire no ai militari, no al golpe, no a Sisi, né a tutti questi che vogliono tornare per la corruzione, per la dittatura. Devono sapere che il popolo egiziano da oggi in poi non accetta nessuna dittatura, non accetta la corruzione, non accetta i militari. No a questa golpe. Morsi! 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 E noi chiediamo a tutti i democratici, a tutti quelli che hanno coscienza, agli amatori del diritto dell'uomo, di svegliare, di unirci a noi per dire no a questo golpe che è cominciato dal primo giorno di chiudere tutte le televisioni dell'opposizione, di chiudere tutti i mass media che non dice va bene ai militari, ha ammazzato le donne, ha ammazzato quelli che pregano nelle piazze, ha fatto prigioni piene di oppositori. Questi militari che non vivono se non sul sangue della gente, non vivono se non ammazzano, se non vivono se non mettono tutti in prigione. Ma il popolo egiziano tutto in piazza ieri per dire no, non torniamo indietro, ma andiamo avanti. E il popolo egiziano che era l'esempio di tutti nella sua uscita in piazza Tahrir qualche mese fa, qualche anno fa, da 2 o 3 anni è uscito per dire non torniamo indietro e non tornerà oggi indietro di sicuro. Sicuramente tornerà Morsi ancora. Sarà processato davanti al popolo egiziano e sarà esempio di ogni traditore del suo popolo. Il popolo egiziano sarà l'arbitro per tornare la democrazia di nuovo, per tornare Morsi di nuovo e per processare Sisi che ha tradito la nazione, che ha tradito la sua divisa, che ha tradito il suo presidente, che è il capo dell'esercito egiziano. Morsi che è stato eletto il 52% del popolo egiziano, che è stata fatta il referendum sulla Costituzione con
62% degli egiziani che hanno detto sì. Il Parlamento è stato scelto a maggioranza dal popolo. Quando venuti i militari con il loro golpe ha distrutto tutto, ha mandato a casa il Parlamento, ha messo il Presidente in arresto e ha messo anche tutti quelli che dicono no al golpe in prigione. Vogliono tornare al tempo di Mubarak, ma noi giuriamo che non sarà mai il tempo di Mubarak, né con Sisi né con altri, perché il popolo egiziano ha messo e ha promesso di essere libero per sempre con il presidente Morsi, che è stato scelto democraticamente. Viva Morsi! Viva Morsi! E abbassa Sisi! E abbassa Sisi! مرسي يجيب حقهم يموت زيهم، 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 يجيب حقهم. يسقط 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 حكم العسكر، يسقط يسقط حكم العسكر، يسقط يسقط حكم العسكر، يسقط يسقط حكم العسكر، يسقط كل كلاب العسكر. يسقط كل كلاب العسكر. ايوه بنهتف ضد العسكر، ايوه بنهتف ضد العسكر. علي وعلي وعلي الصوت، علي وعلي وعلي الصوت. اللي بيهتف مش بيموت، اللي بيهتف مش بيموت. مش هنسلم مش هنطاطي، مش هنسلم مش هنطاطي، مش هنسلم مش هنطاطي، مش هنسلم مش هنطاطي. احنا كرهنا الصوت الواطي. احنا كرهنا الصوت الواطي. هو السيسي عايز ايه؟ هو السيسي عايز ايه؟ عايز كل الشعب يبوس رجليه. عايز كل الشعب يبوس رجليه. لا يا سيسي مش هنسلم له، لا يا سيسي مش هنسلم له. لا يا سيسي مش هنبوس له. لا يا سيسي مش هنبوس له. فكرك بالجزمة ندوس، فكرك بالجزمة ندوس، بكره عليك بالجزمة ندوس. فكرك بالجزمة ندوس. بكره عليك بالجزمة ندوس. علي وعلي وعلي الصوت. علي وعلي وعلي الصوت. مصلحة ومش هتروح. مصلحة ومش هتروح. يا سيسي يا جمال. يا عميل الامريكان. يا عميل الامريكان. يا مرسل. احنا معاك يا مرسل. زي ما تسيتك. زي ما تسيتك. احنا معاك يا مرسل. احنا معاك يا مرسل. يا جماعة الحي الرئيس مرسي بخامة الرئيس. كل شوية هنا سعيد. سامعهم سامعهم. سامعهم سامعهم. ما فيش كلام. ما فيش كلام. الرئيس مرسي. الرئيس مرسي. ما فيش كلام. ما فيش كلام. سامعهم سامعهم. ما فيش كلام. ما فيش كلام. الرئيس مرسي. ما فيش كلام. ما فيش كلام. سامعهم سامعهم. ما فيش كلام. ما فيش كلام. الرئيس مرسي. الرئيس مرسي. ما فيش كلام. ما فيش كلام. اشهد اشهد يا الله. اشهد اشهد يا الله. اشهد اشهد يا الله. اشهد اشهد يا الله. نحن ولا اخترناه. اشهد اشهد يا الله. سيسي يا سيسي. lascia il mio paese. lascia il mio paese. قول يا مديري قول يا مديري قول يا مديري. قول يا مديري. قول يا مديري قول يا مديري. قول يا مديري. قول يا مديري. torna يا مرسي قلبه تاني. torna يا مرسي قلبه تاني. قول يا مرسي قلبه تاني. مرسي مرسي البريزيدنت. مرسي مرسي البريزيدنت. والسيسي سيسي بومبال البنت. سيسي سيسي ومال البنت. ammazza uno ammazza tre. ammazza uno ammazza tre. non torniamo a
cacciamo il Sisi anche qui, abbiamo cacciato Mubarak Ben Ali, cacciamo il Sisi anche qui, vogliamo dire, torna Morsi al potere, vogliamo dire, torna Morsi al potere, sì, assassino, sì, assassino, rompa la sede come il bambino, rompa la sede come il bambino. سيسي حرام عليك، شعبي مصري بيعاديك، شعبي مصري بيعاديك، يا سيسي حرام عليك، يا سيسي حرام عليك، شعبي مصري بيعاديك، شعبي مصري بيعاديك، يا سيسي يا كذاب، يا سيسي يا كذاب، تضرب انت وهالخطاب، عسكر ليه؟ عسكر ليه؟ هي حربي ولا ايه؟ هي حربي ولا ايه؟ الصعايدة لوها زمان، الصعايدة لوها زمان، السيسي لا محسن، أو السيسي للأحزاب، السيسي لا يزعل، السيسي للأحزاب، فنن له دس عليه، السيسي لا يزعل، السيسي للأحزاب، فنن له دس عليه، يا سوسن يا مصري دولة مدنية، مش فيلو الوطنية، والله لهم عايزين حرية، عايزين حرية، حزبي وادي حرامية، يسقط حكم العسكر، يسقط حكم العسكر، يسقط كل كلاب العسكر، يسقط كل كلاب العسكر. Noi siamo per dire al golpe Egitto, contro il golpe militare in Egitto, contro il golpe di militari che è stato in Egitto, che ha deposto il presidente eletto democraticamente. Tutto il popolo egiziano è uscito ieri, milioni in tutte le città, per dire no al golpe militare. Gli italiani sanno bene, e quello che è successo in Cile è successo oggi in Egitto, quando deposto Allende, quando è stato eletto democraticamente, e Morsi è stato eletto dal popolo egiziano,
Ma i militari, come il loro solito, non possono vivere se non a fare i colpi militari, se non venire contro la volontà del popolo. Vogliono tornare alla dittatura di Mubarak, ma il popolo egiziano oggi non accetta mai di essere sotto dittatura, non può accettare mai di essere sotto i militari senza un governo scelto dal popolo. E il presidente Morsi sta scelto dal popolo egiziano con 52% elezione democratica. È stato venuto con Costituzione che ha avuto il consenso del 62% del popolo egiziano. Il popolo egiziano è uscito in tutte le piazze, in tutte le città. No, a questo golpe, ennesimo golpe dei militari che vogliono sottomettere i popoli. Ma il popolo egiziano, dopo la rivoluzione del 25 gennaio non tornerà indietro. Non tornerà indietro sotto dittatura, per questo è uscito ieri, ma usciti anche hanno manifestato a tutte le città, e tra queste città anche Mansoura. Ma i militari cosa hanno fatto? Hanno mandato i loro delinquenti per uccidere le donne, hanno ucciso